Lay bulan asayde awang na Jesu Krista yang salam cai danang. Tau hada video me ngau lak tina se timyang pai bu ngau meka. Nahalan hango amyang amai man singbu. I or ya li gama ia wangtang angjing dau lakaya molawan de tailak. Hang jingne teman ayen jingne se destination ni ngona. Hada wangtang angjing molawan. Tau jingne nahalan adam hango amyang amai man singbulan ligma wangtang angjing dau lakaya molawan de tailak. Hada ba topi ngau lak jingne se timna tau kai lai bulan numane akim de ngoi se lai ge apong dau lak jingne se hayang lai yang numane tai bu hayang numane singing bu hada wa comment se sing me nyane ang dau lak jingne se hada awang hada wi tanang sa wangtang angjing hayang molawan wangtang angjinga achaulan jingne Jesu Krista ya bulan yenni bu ayenda bulan anu me bu mong lep yang ka wang mong bu yang ka wang mong ha bu achau ba lam ngo bu ka dalan wangtang angjing daulak ni shubu me molawan hell hadaw molawan de tailak lana Jesu Krista ya bulan anu me bu mong yelep bulan ka wang ngau ye chai ba ye pa ye wai bu lam me anu lam ma ke me ngo bu ka dalan jingne se molawan ngona hama na halan hango amyang amai man singbu imana anu o yesing hayang ka wang ngau chai lak ka wang mong bu ma me ngo lak hadaw apong man daw at the same time imana Jesu Krista man sing Jesu Krista man ya hama iman li kama apagan de tailak molawan de tailak ya kawang angjing wangdang angjing de ngoilak hado tawa apong daw bu tawa singing ngo bu hado numan de o lay bulan numan de e hu de nam taw chine dawa scripture passages Bible apong alyang atam li yang ngonang hado ngawla ngaw yang tawa tai bu hado i yang phai me numan tai bu li o comment section hado bi share bu oklap Awaitamana tawalahem Psalms 128 verse 3 de laila kai tawma hakin yana ngonang laihuya hayam lana yungwan ba me bu hinghau mot lay hayanga naw nyui me bu alik a taw ba de bu kau hakin yana ngonang atoma akyang na halan jine se bua na halana kawang hinghau kawang me bu ngonang achau ba kawang heng hau pa bu achau hai pa na amyang ya pa tau chine na halana kawang me bu heng hau ngonang tau me ya fan yang tau tai bu na halana wangtang angjing taulak angjing na imana gift of God kawang jing heng hau amai jang ngonang nis bu ba me tau we singe opu me bu numan da share hu bu David te ngau mikcha hage in ngonang tau ha tau gi i honang 2 Samuel chapter 12 verse 23 ma hage nya ngonang hapoi saa i lidgi hang hi ne tau sap ngolak tau i lai hi bu oklaka tau ni chaba i amaken me ngo i tang de tai lak hapoi ia atang de lai yi kalak se David de ngabu i hayam jingne se ngabu hado ngabu na hadawa David hai Bathsheba ni de hayam cha bu wangai ni tamyang gi tau fe me hado hayam ayong takke nge sang ngo yang gi tawan de David da sapchang sap yu be ka wang de ayen chin to lak ne se yu ngo yang gi hayang boy i yen bu yok ba li da yang gi tau ni David de tawa hang na sap ngolak i ayen mengo wan de tawa yob yang ki sap yang ki ayen jing se yang boy i yen bu yok ba i li de gi sa taw sap ngoya boy i ayen ji
ayen ne yem yang oklak tau yang boy ni java tau I ngo buken de dailak se David de I hayam jing ne se nga bu hatau ba nga me ya fan yang ngai tau ating lak bua hayam ja li bu ne yang kama I awang tang ang jing tau lak se tau ating lak bua hatau ngonang ana lim su ba me tau sing ok bua Matthew chapter 18 verse 2 to 5 moment I yang tau halu ki I hau kene moy lan ching ne I na ha cha I tang de nik iman si sau me sot ne tam chi su I pilan tang de na ha cha nik yang I pilan sau me sot ne tam hayang I ating me tawa numan de inang numan chai le yang hayang na ha ki man men numan wang tang ang jing de ong bu yok lak naha men lep yang naha kia yem yang kama numan wang tang ang jing ye tau lak sei bu hama naha wang tang ang jing tau lak se tau ating lak wa dong na tau khai awe tau ba naha li in nya ye wang tang ang jing ma I yong ba au yan naha in nya ye asui ba ne ngo iya wang tang ang jing ma ayong ba se hado naha men lep bu hisap ne naha wang tang ang jing tau lak awe amin jingne hakibu hasi nahaja ya I nang iye tau ya nang iye ibwa au amin me hakibu hasi nahaja ya nang haki meang nang nahaki iye tau ya nang sebo hado ngawik lim hado scripture passage lim madanga tau singe ya bua singe opua nahaja hango amyang amay man singbu liye dai pune myang kama iya wang tang ang ching tolak hama lai bulan numane hangge tai nangi lai bulan numane tai bu lilia comment section me share ni myang kai yang hatu fe simai se topik ya apa ilak ching se tawe mong tai nang ane aki tai nangi tau ching numane opposition support na myang ke use akim na hada mohiman ngau chai tam na